after some few hours Shama abiwa a swi letangi a swi letangi se a hi swi tivi ku xana DJ Jepa va nga va kumi vanhu ku ya ba Shama kumbe Shama o tibilo swa yena na phela ku na vanhu van'wana va na badi ne ra ku biwa swona swa fita ku vanhu va nga za celebrate because ku na lava va nga tsaka and that time they don't know the person a va n'wi tivisa luya ku imani and one thing about ku khomiwa hambi a ku khomiwa i-family member ya ka n'wina u ta swi ku it's not nice ku ri loko hleketa mhaka kambe a nga ya jele kambe a nga tshama kambe beli va nga ka va nga n'wi nyiki swilo leswi swa stressana very much and u nga ka u nga swi naveleli ka munhu un'wana kha swi ta ku u ya u swi lavi na le ka n'wina leswi byela hi ku lava u hetini loko wo lava ku ngo ku rhamba kwihi a swi nge endli meka sure ulakile mazaza o pekere simo ro karre u ta sala i nga swi phesena ku na loyi a nga tshama sala ni wo sa u takala vusiku hinkwabyo u ri bisa cheka ti-status va hita blue mountain na hina eka Shangan Gang Podcast Network hi Ravumbirhi rin'wana na rin'wana evhikini hafu ku bile awara ya 12 mi nga kayeli leswi hi swi twini mi swi twini hi mi tisela to hisa kumenemene na mavarivari eka Gaza kasi Ravumune ra vhiki na vhiki hi mi khomele mbulavulo wa leti na letiya hi ya emahlweni hi dyondzisa hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa Xitsonga xerhu twanani la sonta rin'wana na rin'wana Ravumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni hi mbulavulo wa tiqambi teru na eximoyeni hi pfuxelela vupfumeri ni mbulavulo seketela rhandza u tlhela u avelana na van'wana ntsena eka Shangan Gang Podcast Network. Yes, njani guys masta ku sweswiwani se hi vheta hi nghena timhakeni fast ne maybe yi ring yi endla swona ni yi lava ku endla swilo fast ma vona mara namuntlha le kaya u stream last time loko mi ta kambe a ri ka timenemene ne a ri timenemene okay so xikandza xintshwa lexi hi nga ta va hi ri na xona lexiwani ka history hayi a ni ri kona a mi ri kona ne ka history a ni u ri stream stream a va ri kona so i xikandza xintshwa lexi nga ta va xi ri kona la ka history tamba hi tihlela hi ri vanharhu hi ku last time a mi gungula mi ku hey hi nga tisi munhu la nga ti tiviki timhaka ta Gaza a nga ti tiviki Xitsonga I think a va kwatelise Jessica hi mhaka se Jessica va kha va vulavula xilungu Who's that? so It's fine. Carry on. I don't know him. so yeah hi ta na sesmiki sweswiwani mi nga hlamali ku na van'wani va nga fika va ku hi vula hi va tivisa ku ya ku ta kha ku famba yini so hi mi nyika ti-heads up ku ri hi ta na sesmiki ma va tiva lowo hlekelela ngopfu ma n'wi tiva tshama ri kona hamani so mhaka yin'wanyana futhi ku ya khensa ka ti-subscribers lava nga le ku subscribe-ni lava nga busy na ku commenta loko ku na swin'wana vhele swi nga tshamisekangiku hayi vanani free swi vekeni kwalami ku no lunghisani leyi basisani leyi a swa then xin'wana hi ti 12 September hi ta va hi ri Northwest University a Potchefstroom ne laha hi nga ta na ti-artist to hambanahambana kwalaha vo Dr. George Rimani, Dr. General Musga va tele vo Flash va ta va ri kona vo Miss Lay va Metro Beats va ya ku ta ku tele ku ta ku na ndla ngopfu ku ta ku na ti-university ta ku hambanahambana kwalaya so ku ta kha twa ku nandzika ngopfu student card kakhulu kwalano ku ta kha ku tika ngopfu so le groove ya machudeni anani mhaka ku groove liya ya le machudeni ni ku yini mi ta mbale regali academic regali gaweni ya ti-drones ma swi tiva mara ya so hiyo yaleyo mhaka ka ta ku re dzo tata na email ya loko mi graduate online a ni ngo mi graduate COVID
swa kona mara mani nga ta pfumela na n'we mi pfume ku graduate Graduate online. mina ta Hi video call. ay mina ta na ring oh wa man mina ta na ring mina ta na iboko Mara Hola. graduate. mara ku graduate okusalayo graduation a yi ri video call Mara video call. ku right so mhaka leyiwani timhaka ta ya mahlweni Yeah. timhaka ta ku hlela and tanihi kha hi tshama kha hi vula ku a hi zondi munhu ko ku pimapima sweswi nge le ku endlekeni hi leswi vanhu va vulaka swona ku iya ku vanhu va vulaka ku yini mara leya yi nga rhanga hisa ni kateko loko ni cheka prep leyi u nga yi senda ni hi yo hetelela mara ni lava ku yi rhanga hi yona hi ku hi yona ya ha kufumelaka Okay. ya tolo ya DJ Jepa na Shama Oh yes. hi dlaveleni mota DJ Jepa na va tiva ti DJ Jepa Nyipe vafundhisi le phela Shama ra mfundhisi khale ka mati. luya loko mi vona luya Prophet Sniper le ndzhaku leya Jojo aka Jojo luya a ri under Prophet Shama Shama. vanhu vo tala lava va tivaka Shama unfortunately ni vitana Sivara ni va yi tiva swilo swa ka social media swa ti 3 million ku ti 2 weeks a ku pera a ku ri ha munhu loyi a khongela ku fana na Shama a hala Phugwani na Grand Farm A ne le titshaveni kha ku ri la. mere a ya ntshaveni misa luya ni a jikajika a nghenele Grand Farm be Grand Farm i the neighboring village a ri busy na ku khongela matiko lamaya mata ka a gaza ri under yena so xi sa loko xo vulavula hi bibele ni xigudungo a xi vona swinene a xi ri munhu loyi a nga se sweswi a nga ha voni a nga ri kole tibiyeni sweswi so ku na DJ Jepa hi le vanhu lavo hosta find out leya ya ku loko Fire me. mi ri na munhu Hambi. Mi ya ku cheka ku ri yimi minenge mbirhi ku va mi lava na Ani ngo va tshamba mfana mi nga hlamuli. Hi ta vuya ka yona. khatani swi sweswi va nga so DJ Jepa na i van'wani va ku hosta na ti verini ti-show ta ku khongela ta kereke mavona so ku va na comment leyi yi nga fika yi vavisa vanhu vo tala lava va rhandzaka Gagashi Yeah. lexi nga humelela DJ Jepa comment leyi a va commenta kusuka ka Post ya manager Philani. ya manager Philani all the time DJ Jepa va na brand veri i hanya kahle na vanhu Yeah. okay so a ku ri timhaka ta ku DJ Jepa va vula na manager Philani ku ri va fa va unblocka na vanhu maswo swo fana sweswiya se ivi manager Philani va sungula ku endla swi leswi ti-instruction leti va nga ti twa Yeah. mavona se DJ Jepa fika commenta va ku hanya kahle na vanhu I love this movement more grace to you my brother ku rhula ka xikomba ku ve na vanhu hinkwavo ivi ku fika ku khoneta Twani Engetelo Mabunda a fika a tsaka mushengi a vula ku DJ Jepa swi ri i mushengi hi mhaka DJ Jepa va close na mani na Gagashi Yeah. and va close na mani na Philani Philani. se va vula ku loko ku va DJ va commente halaya swi ri va xenga mani Gaga. va xenga Gagashi mavona se ivi Sivara Shama ya tsala post yin'wana yi nga fika yi tsala post ya ku a yi kwini post liya a na ha yi voni laha na mara post liya a fika yi kombeta yi ku ku na DJ yin'wanyana ne no yi paraphrase ku na DJ yin'wanyana yo hosta ti-panel ta kereke kwini ka TikTok ya ivi vete yini ivi xi yi rhuketela nyana like ku kombisa ku a hi munhu wa mapela i fake ma swi vona ni se ivi mina ni un'wana wa vanhu lava nga teka screenshot lexiya futhi mo ni pfula hi ku check ni teke screenshot lexiya na xi posta kwini ka Facebook ni mixa DJ Jepa ni ku DJ hi ri avuxeni Wena Ma u swi vona? endlela yini? se mina na hata so a yi ku post liya ku na DJ yin'wanyana ka TikTok yo rhandza ku hosta ti-panel ha jelezanga na yona i menemene yikulu loko u nga swi tivi u ta na xikwembu nhlala leswi nga tsariwa ni nhlala leswi nga tsariwa ku tsale ku u ta na xikwembu va xi tiva I think a lava tsaku u ta ku na xikwembu va xi tiva kasi ma vona mi fa mi teka phati leyi ku na DJ yin'wana right so after nkarhi ku vi Shama a posta yin'wana post a ku ri mina ni vuli DJ ni vula Boy Sevenza hi ku yena hostaka ti-panel ta vufundhisi na swin'wana mara ni vi ni nga swi tivi ku Boy Sevenza xana i DJ na ku DJ Boy Sevenza because la yi terini ku na DJ yin'wana Boy Sevenza artisticus. i artist mara DJ mara swa DJ yo hosta swi already swi le rivaleni swi le rivaleni a swa zi swi la no thola coach ku hayi so a ni swi tivi maybe va nga va boha Springs va ra wa mina Manuel Shama
va vuya va ku na va nga vuli DJ vona DJ va kumana va bana post ya kombisa ku va send message wa ku hayi no mina DJ ni nga vuli n'wina ya vo se va ra gaza boxa vo le jaha ma vona mara hi ku tiva xama u tani phe xama wa rhuketela munhu vhiki leri taka a ku vulavula kahle kumbe a rhanga ku vulavula kahle ivi vhiki leri taka a ku rhuketela a wu tshama u swi vona wa se swi ri ko va munhu wa ku u zonda yini ti-confrontation hi ku hi xitalwani loko u posta something hi munhu ivi se vanhu va swi vona ku u vula manimani hi ku u ta chava confrontation liya ya ku luya u tata fika ni bye ku hayi why ni n'wi posta sweswo u ta ku hayi a ni nga vuli yena mina na yena swi ku yinini mara deep down mi ri va two ene na DJ obvious na DJ va swi tiva ku hala laha ku vuliwa mina laha mina and so I think na le ka mhaka leyiwani vanhu vo tala va le ku ti kombiseni ku vona va yima na mani like a va le ku swi tumbeteni ende ka vanhu lava nga ti-content creator a ni ka gaza va ri va vula ti-content creator va ri ti-influencer so na tona ti na challenge nyana yikulu ya ku a ti swi tivi ku ti veka yini ku a ti lava ku dlaya vudyeladyela ma vona ane hinkwakwani ni ti dyelini hala ta dyela na hala ta dyela se swi ri mitsa ni nga dyeli ku helo musi wena mina na dyela helo ku that's why nga ku hina ni ho posta swin'wana na kasi swin'wana n'we mi tshama kwihi ka tiko ra kona hambi na ka tiko leyi a nga va dyeli a wu se tshama u dyela mi tshame vo ni ri MC hinkwavo mini masayiti hinkwavo ma se tshama u dyela ma hinkwavo masayiti no ndeka papa sesitsela mina no yabo so mina a ndzi tshama na vudyela bya mapela maybe vudyela bya mina a byi kona laha so maybe that's why swi ri easy for mina ku a wu dyeka mfundhisi wena loko a posta swona swa ku dyela mina mi ta ni mi kombeta ku vudyela byi njhani vudyela hi laha ka ku swi tiva ku ri lani u fanekele u defenda mi hambi ku endleka yina a ni nge defendi ka mfundhisi why because loko va ni nyika swo karhi ni a hi timhaka ta ku ri ni na va kombela loko mfundhisi ni kombela mali ya so ma twisisi va vo ni tsakela so va ni tsundzuka ku heyi ni ku tsundzuke ni voni video ya so yi ni tsakisa va ni tlhavela ma vona a hi leswiya swa ku ri se vudyela byo tala bya vanhu hi lebyo bya tibiya na tihenisi ende mina I don't drink a ni ni byala sweswo swi twisisa mara wo le ka team malamulelo kumbe team giyani a ni le ka team chumu ni le ka team ya mina no ni le ka team ya mina a ni na munhu wun'wani wa ku lowu endli yini na yini that's why a ni swi nghenelelangi sweswiya September ya kwe a ni ta ni ri ndlwini a ni attend the gig mina kateko mi la ku tiva ka wena ku sweswi wo yimi kwihi wena wo team mani la ni ri moriya ku na kopani sharp wo team mani ni ri hi ti 5 ta September ho le team Moriya swa team loko a wu nga yi Moriya ke loko u nga ri na moriya kateko mi le ka team yi mani swi twisisi no ku endleka la yini hinkwako a ndzi tshama ni dyela se ni ta ku so u fe u va themani hi ku dyelini loko ku ve kumbexani dyelini ma swi vona mara mina loko ku ri ke na u nga ri mhaka ya moriyani a ni rhanga hi le fountains ni dya ni ku na planche ku na swakudya swa mahala ku na swa a ni rhanga hela ni kuma matimba yo ya cina le ka manager le se strategy xexo magaza rhanga ni mi ya dya a fountains ivi mi ya karha mi ya nwa byala vhele hi swo sweswo loko ho va hi kha hi ya hi sweswo kumbexani nga ku mi a ni vheni huma ka joseph ya malamulele ni ta ku team malamulele hi ku hi le kusuhi hi giya ni kule le kaya ne mara lexi nga ku hlamusela futhi xin'wana ku na mahungu lama nga huma va ku ri ve ri timovha a ni ma ku ta karhi ku pakiwa njhani phela loko a Pitori u paka handle ni ndzhansi rin'wana I think wa swi tsundzuka ni a hi ri Pitori kutani ni tivi ngopfu mara ni fika ni paka tlhelo ka patu ku na ve ri yini lexi I think chicken licken then hala ku na Roman Spitz ni chika laha ni paka laha ni xava laha ivi ni tlula ni ya hala ka Roman Spitz loko ni vuya ni kuma movha u nga ha ri kona va phanda timovha loko u paka tlhelo ka patu a Pitori swinene na hlama loko ni cheka threka ni ku ni ka movha ka famba swin'wana laha mara loko ka famba movha lowa mara xipidi 0 ku komba ku yo rhwaliwa mata ni huma ni sachasacha na leswi comment ni nga tshemba ni kuma ku xigiyani na xona so van'wani va ri magege xi plani ku ri TMPD ma ta ma ri busy na ku khoma vanhu lava nga ta va ri kwini va nga ta va paki a tlhelo ka patu a karhi yi kona packing ne mara a yi nge accommodate timovha hinkwato swo boha va paka tlhelo ka patu ka pakiwapa se loko paka patu leswi vula ku ho ta cina movheni u ta va u ri ready ku loko wa fika u ta kota ku fika movha sweswo mara ka n'wina se laya loko space xi helerini ke swi ri ya paka kwihi a ni swi lava ku hinkwavo vo lava ku phikizana hi power ma vona
data lowu n'wana ku yini ya yena inani not under my roof Yeah. pitori ya mina ivi maphila xi vuya xi ku laha le kaya ka bava ya swi ri ku na ku prove wa tipoint wena ma nga na power ya so mara xana as Magaza swi right na ku ri hi nga za hi lwa hi ku pfalelana na Vona vinyi va nyimpi loko u va twa va vutisa ku swona a swi ri right loko yena a fika a vulavula swa vugangu bya mina lebyi ku nga ri ku ntiyiso ku a ta ni lwisa na nsati se na mina loko ni retaliate a ni Magaza ma tshama va kha va vula ku nyimpi ya hina fungula musi loko ya nyimpi xin'wana na xin'wana wo endla so loko ku ri ke na hi u twa hi nga ku leswi vanhu Magaza va ngo i ku sabotaja u lava ku sabotaja event ya manager hi swona ve ri na ye i weapon ya ye liya a nga ta yi tirhisa so it's okay hi ta vona ku wa matimba makulu hi wihi handle ka DJ Jepa ni swa DJ Jepa wa tala wa matimba lamakulu se hi ta komba ya hi phela swi ku tirha power ne Yeah. then after some few hours Shama a biwa a swi letangi ka a swi letangi ni ku nyama se a hi swi tivi ku xana DJ Jepa va nga va kumi vanhu ku ya ba Shama kumbe Shama o tibilo swa yena na phe ku na vanhu van'wana va na badi ne ra ku biwa a kombo ya te hayi loko ku ve i DJ a nga ri behind swi ri DJ yani kwempu ya yona hayi ya khalimela rinyadzi na swi kumbe yi khongelini a ni swi tivi ta vutisa Cassandra ku ni vana ku host ta va khongela dyambu hinkwaro ka TikTok va nga dyi dyambu kwari va kha va khongela phela va ri leswi Shama a pfimbise swona ne a va ri swi chavisa mara Shama baba ma belwelo lama maxama ni a ni ku na leswi swa munhu wa ha tikokola ku na tinyimpi u kulangi hi swona ni mara ku ya hi Shama sweswi le tikokola a fe a ti dyondze patwini u va donoriwa hi a hi ro sungula phela and lembe leri nga ku le u brought up 2 lembe leri if not 3 no brought up 2 leswiwa a swi ri na ma yi ta gulugulu leri ra blue lerikulu loko mi ri veke lerikulu a va ri lewe rhamba ri pfimbise swona ne no but also na vanhu lava va kha loko va kha va commenta hi sweswo swa ti-3 million kwala ivi na hina retaliate kumbe a teka picture ya n'wana a posta na hina phela van'wanyana loko va n'wi approach a vo apologize ve ri wo hi sendela location hi ta ku komba mi kuma ku sendini location ivi kasi ha vhele byi n'wi pekini byi landza byi kuma ti-file so kahle yena o biwa a nga bi u ve u va a nga hoxangi nikisi swi ri swi hi vuyisaka walaya ka mhaka ya ku i nga ri u na ku chava confrontation hi ku swi ri loko a ri le handle le mara loko a ri laha hayi va khoma ha vona leswi va nga leha va jinixa mawiphi loko imagine na mina loko ni ri munhu u famba tigigi malembe ndzhaku mani ta ni buyini ta n'wi karhele attend ha n'wi kumbexana xi va ti hi kun'wana laha mina hayi xi ta xi kota hayi no bula a ni famba ni hakini a ni tshama ni hakini ma xi kota ku xi tirhisaki ku ni nga toloveliwi mara a ni hathani nyalo leswa swo taniya mi ta ku voko ri rhurhumela hayi a xa wangi patwini ni xi a xi na maphepha na mabambiri so and then loko a suka kale ku ri ka Gaza ni hi swi endli swi va fashion ku tshama ka hi lwa Yeah. hi kupana Mara why Because na- a ku ri na nyimpi ya Jessica na Blanca Jessica a hlamusela timhaka ta swa ku Blanca i ice boy ya vanhu Shoo. kasi nyimpi leyi sukela ku kahle nyimpi va leyi vula hi lowo rhumiwa ku ku ri loko u tshama na vafana kuloni ku rhumiwa wena hi mhaka na mali mata swa vava nyimpi leyi loko ni swi hleketa kahle ko va ku se swa mavhiki ndzhaku ne a yi sukela laha ku Jessica u endli post I think i post liya yo vulavula hi ti-influencer ka Gaza ku na ti-influencer yini na mara hi ka yini na tisi yini. ka Gaza mara ku Ku hava hati ti-influencer ya na mehe leswi ni vonaka swona because mina hlamala ka ku Gaza boxa influencer ni hlamala ku influencer yini mina yeah so if like and a swi make sense lo Jessica swi vula hi ku ku hava ti-influencer hi ndlela yini na i mani loyi a tirhaka na brand yo karhi Yeah. hayi brand liya yo vo bangwani vo nyikiwa swikipa va ku advertisani va hi nyika mi 300 no swo va ni ku vula i a big advertiser brand. event. Exactly a big brand ndisisa a kha a hlamusela sweswo ivi Blanca u fika a commenta lana ta hambi te a ni ku tlharihini u bari or something a xi vuya Blanca I mean Jessica xi n'wi byele ku wena as boy u byeli mina swesworolanga ku influencer or influencer yini ya hi brand leyi u tirhaka ka Yeah. yona swi ku Mara yi vhele va I feel like nghenana. swa brand swi right because
hi xitalo na loko mi vona ti-creators ta ka Gaza a va na mhaka ku ri ko rhuketelaniwa yinini ene hi xitalo loko na brand you must make sure ku image ya wena yi tshama yi ri right clean ma vona? yes So swi hi vuyise kwalaho ku a ku na influence blanka yo fika catcha ti-strays ivi a twa ingaku a i vo malamba kasi a nga swi tivi ku xipikiri xo hetelela xi Cause nga yivi yi hetisa suka- n'wana wa munhu a vuya blanka na xi kha xi xi kha xi vuya a vuya xi kha xi vuya xa hola ku xi ku hi xona mfazi wa swigevengu a nga swi toloveliwi so a hi ka tiyiso ne Yeah. hi fa hi swi veka laha rivaleni ka Gaza influencer hi hava ku hava ku hava and I think vanhu vo tala ku na vanhu lava kumaka ku ri vo ya duma maybe hi social media yes a ku na chumu a nga ta ku le ku xi endleni a ku na chumu wo va munhu loyi u endlaka tivhidiyo vanhu va ti rhandzaka va ti rhandza na content vanhu va endla va yi fana rhandza. mi nga content creator ni nge ti vuli ku ni influencer vana va influencer ma swi twisisa mana Influencer va mani dora ku vukatini mativa mana dora va va na timbuyana mativa ivi mhaka ya vudyela ya lehini ne mara vudyela ni vudyela ka Gaza byi na byi kona ni Byi kona. wa ku ko tala vudyela bya kona hi lebyi bya tibiya na byala byana na Yeah. tibiya bya ku bukabukiwa loko vo sweswiwa u humeleliwe hi problem u landza vudyela bya wena a ta ku bye ku a ku na lexi ni nga ta xi endla mara loko ku ri kena ku ri swe le byaleni wa hemba na transport wa nga ku landzela yo u suka Cape Town u vuya laha u ma swi vona. ya so se ka o tola ku vela ka mina ka vudyela ni wa ta humi vudyela bya mina byi famba hi protocol ni vudyela bya mina byi va ta byi ka mani ka bot given wa bot given ivi vudyela se loko va koka le henhla le va nyiketa mina a hi ya tibiya ni and a hi yani a hi ya 200 vuswa a hi ya mina. plate ya vuswa ma swi vona ku na byin'wana phela byo hapi loko ni tshama na swikhulu laha ni ta kuma e plate ni ta lalela ma swi vona swo sweswo swo tala hi so sweswo vudyela lebyi a ku va na protocol ku va na plan ya kahle ya vudyela ku loko u endla vudyela ni endla vudyela u maka vuxaka na vanhu va mampela ku vanhu lava na loko se ku ri na timhaka to biha va va kona no loko va ta defender mara va va kona for wena swa mampela like personally Yeah. na twisisa Yeah. hi mhaka ku ri vo tala vo rhasa ka social media swi endla nga ri va ku defender ka social media but lendeni a va va kona swa A va mampela endli nchumu. and They I are think taking the chances. problem na u dyela na loko u va u dyelini n'wina ni ivi u heta u ya rheta kun'wanyana va ta ku byela hi swona wena u nga chumu wena ni yo ku endlela yinini ni yo ku buka ni yo ku nyika yinini a wu nwa ka mina byala swo fana swa se u humiliate hi mhaka u va u rhetinyana se bya borha u dyela bya ku we u fanele hambi xilo xi ri wrong u fanele ku a ni ta vula swona ku ka Gaza loko u kha u dyela ka munhu hambi o endla wrong better u nga comment than ku n'wi correct better u miyela Yeah. rather be silent than ku u n'wi correct loko u n'wi correct u va u ri wrong ka yena yeah so and it's not always the case ya ku munhu u ta tshama a ri right Yeah, munhu un'wana hi byo byela bya wena bya flopa u byi lungi mara loko u byi lunghisa swi tiviwa hi vanhu u dungi xihlovo swa hlupha vudyela bya hlupha mara ni voni inani Lavender a ri ka Chavi chavi ni kwalano no chavi lexi mi sweswiwani ni nga xi voni Lavender ni whether you do good or bad ka Lavender you are doing bad a ku na ku xi good because ku hana wun'we munhu ka Gaza loyi a nga zama ku pfuna Lavender ivi Lavender a n'wi vulavula kahle ivi swi helela kwalano swo u n'wi endli kahle no swa jika swi ta vhiki swa jika giving spoiled yes magaza mi donetini hi laha mi nga doneta kona a ya rehebe na yini kwa danki ya yena i ku n'wina mi n'wi onhelini a nga ha ri ku tirheni swi swa yena wa ha ri ha apartment Loko okay hi leyi option yin'wana hi leyi ke swa ti-nails sweswi va nga vula no ni nge tshame mina 3 hours ni tshame ene kumbexani lava a va tisa suggestion yaleyo i vanhu lava va lava ku n'wi pfuna ku kumbexa va n'wi hakele ka sweswi swa ti-class okay Yes. like ni Gabaza a endle deal na munhu un'wana a ku loko Lavender a vuya a ti ta n'wi dyondzisa mahala na a ni swi tivi ku hi wihi walo but ni tsundzuka na Phemo wa Mutsonga n'wi approacheni Gabaza ku no I'm willing ku n'wi dyondzisa na hina na van'wanyana va misisi va ku tata endla ti-class for mahala and laya I think maybe a nga swi twisisangi a ku ri na leswa swo na wena u dyondza then u va u ri na knowledge ku swi endlisiwa ku yini even then ku va ku ri na leswa swo u ku kumela ndhawu ku la wena u nga ta fika u pfula kona and then u va na vatirhi lava ku tirhelaka ku va ku ri swa wena ku nikise hayi
mara mativa N'wamabunda u swi twanga swi va ri na twisisi. mali at the end of the Exactly. week. ya va endla mali And especially because mavona Lavenda i munhu loyi se already vanhu vo tala va n'wi tiveka. tivaka. vanhu Loko se a va o ta ya kota- laya ku just ku n'wi support And at any price phela remember ku va NLTech ne xo sungula na hi ku u le kwini Yeah. Yeah. makete vanhu va njhani so Lavender hambi o pedicure na manicure 500 I don't think ku vanhu va ta complain A va ta ya va yes a va ta ya va ya Ngoba endla mina ku tiva the nail situation thing ya na yena. sweswo Msisi, it was a good idea. Yeah, it was. Ivi yena a ku u la ku sweka. U la ku sweka u ya swekela kwini? Wa ta process yo vela ku la ku kuma Mara hi wa swi kota ku container. sweka na? Exactly. Yeah. Container. U na mapani na. U ya nixana na yini kwihi? And U va u ku kha u dyondza ku tshama sweka, ku- it takes years. Yes, it takes time swilo leswiyani swo la ku oh mara okay fine loko ku ve hi swona sharp ne a va ri ko lava ku va ta n'wi xavela mapani mo lama mo sweka ka sis am ku na van'wani va ngo sis am ka TikTok va xavisa mapani lama makulu oh swi heleli kwihi swi heleli moyeni sharp loko hi ya mahlweni ivi va ya va ya n'wi phechisa tino loko va ya va ya n'wi phechisa xi rhukela yi ri na doctor na ya tini. doctor xi ku na vona doctor ni loko ku ri ke ni mi tirha na chavi Va hemba kunene. so vanhu van'wana a va grateful at all Yeah, and it's sad. Phela swi ndla nga ri kumbexana wa munhu loyi a nga spoiled and the fact ya ku a ku na loyi a nga ku spoila wena wo va na mentality liya hi wena. swi borha hi sweswo because u nge he phela u ta endla leswiyanani a va kupa a vuya a rila ivi ku tata xitori xo lexa xo mina ni bhoti wa mina iva since va lova na mhana mina na sweswiwani loko wa vula sweswo munhu wa loko wa vula sweswo a ni u rhuketeli gabaza swi hela I took back or a week a kha vula ku munghana gabaza wa ku u ni 2 weeks tshika. back ro siku leriya so swi na hlekani na madyambu va nga ni tu gabaza na phalele ya benete yini within 24 hours sa jikini mara na hlekani na kha ku ka wena munghana So yini wena mara? chomi ya so ntwa mina nga ri la vovo ne u lava ku tshama hansi ku vulavula na hina ntsena swa not I think problem yena hi byala I think maybe o ti nwela byala maybe ku hangalasa leswi a nga na swona sweswo mihleketweni vhela hi problem after ku why nina ku n'wi cheka ka TikTok ne hi a xava ngundu yin'we a ku na ku wena hi ngundu yin'we so u ta u dakule sweswo u ta rila ku rhuketela vanhu u va u yo va pika ku lava na loko vanhu vo lava ta loko ku ri na leswiya swo kumbexana ku na family gathering u swi va ku ya luya na ta n'wi byela thyaka khale na khale u kona Ku ri u suke ka kwaku luya na luya munhu ta n'wi ivi then u nwa xin'we vo va nghena ka u yo dakwa ni mungu vona na u khome xi kota ku ve ku there's no way ku wena hi kenya hi one so u le ku khupeni ka vanhu so swa drug swa ti-substance abuse a ku zi ku ri swona ku ri swona Yeah. I think u yo ku lava ku- tibyela ku tshamiwa hansi ende ni vona video leya loko a yi ka vona hambi papatsonga hambi mani hambi boti ka ku rhuketelaniwa swinene hinkwawo wa famba kwele loko ni 100 sala years. after sweswo u yi voni na yona kha yi chakatara vanhu va ka TikTok na le ka Facebook se va kha va yi xaraxara na hi va ku ya lowu muti ku penga muti hinkwayo yi kha yi chakatara na yo patwini i boti wa yena liya Aiya, so I think ya ta vuya ene sweswiwa i tolo ne a ni tivi u ri ku na loyi a nga n'wi lavela ndhawu yo tshama loko fane va ya a ya leni ka munhu luyani swi tikomba nga ku se a ri mi ri yini leswi swa khale swa ku lave vukati arranged marriage ve ta tshama na mukasi munhu luya yena u lava ku tela na yena why va fane va n'wi endla so swi leha kha rhuketela u na munhu wuntshwa va ngo i Moses ku vulavuriwa hi ti-eggs swa ku ya ku huma hala ka xigalo luya matoni va voni va kha va dyisa na vuswa kunene se ni loko leswi swa ku nge swi twisisi ku ku humelela swi hlanganahlangana nkarhi walowo ka live kha ku nyumisa valala va ka n'wini nyumisani valala yes mi va komba ya vanhu lava va khomentaka na vona va nghenaka ka na vona mara, ku ta hakunukile no lexi mi faneleke mi xi tiva ne ku na vanhu van'wana ne va good ngopfu hi ku bela mavoko mara va ku phutisa Yeah. va ku bela mavoko Yeah. u nyanya ku phuta kho ya mara mahlweni lavenda u la swo phela venda ko fika u correct I remember kuna sisungwana ka fika ku byela ku lavenda u nyenyela ngopfu yima u nikisana na and Yeah, accept leswi do humelela ku u kota ku tiyisa le mina ni yangatsi mina mfere mi ngisala mina mbalavula leswi lavaka u le ku n'wina mi hlamula leswi swi lavaka hi yena wa ku Then susa ka account phane ya advise njhani munhu Eh, loyi sana a va- ku sana vanhu va lava, at some that's point why va u fane u pfuna. yima swilo leswi u swi endlaka u ti langutisa xivonini ku ya marani problem yi kona yeah ene hi mina exactly yeah ay moving forward ku Jay vina ya Londons, Jay Londons na Doctor, dokodela na ex girlfriend ri le ku hiseni maswita ra dokodela
mataleri ya ri hlanganyetiwa hi twa hi vona n'wina kasi mhaka leyi ya baby mama na doctor loko va za va hlangana njhani ku va za va lwa ka social media? okay ku na siku rin'wana ne doctor a ni huma loko ni endla munhu leyiwani seti leyiwani loko ni endla yona a ni ri ku hetiseni so a va ta hostini doctor loko va hostini doctor na swi tiva ku doctor va ti rhandzela sweswo swi ti vulavulela hi ku huma ni va fanele siku leri va vulavula hi madokodela ma nga byela vafana va madokodela swikwini then mina hi commented ni ku a hi ta ti byelana na ti-artist hinkwenu ta fana na n'wina ivi va hlaya comment ya mina doctor va hleka va ku bangwani gonya phanele o ni hlamusela kahle ku mi ri artist swi ku yini ivi ni vula no ku ivi mina ni fika ni nghena ni kha ni yimbelela risimu ra Masingita ka Masingita va kha va hlekelela doctor ni ku a swi va ku hinkwenu hi ta byelana yini na ma-artist na tinqambi ku mubyelo u nga enyisa ni madokodela ma kahle ivi vhele se swi jika swilo leswi va nga ha vulavuli leswi swo hi nga ha joli na madokodela va ti vulavulela hi nqambi ya vona ivi ku vulavula hi nqambi va ti vulavulela va kha va ti hlekelela doctor va ti vulavulela hi ximunhwana xa vona ximutwana xa vona xin'wanani xa vona xin'wanani xa vona va la no twa xin'wanani lexiya so after that va ri ku vi na panel I'm not sure whether a ku host tichomi ta baby mama ya Jay London ku nga Tebza London mara so Central London se yi Tebza ntsena okay so la Tebza a ri kona but vanhu lava ri ku vulavuleni a ku ri tichomi ya Tebza ya artist na yena ya u yimbele na yena ka kona kama haya babulimino ngalava masirita female voice leyi nga laya i Tebza va yimbelela hi xi Londons a ku ri va ka Londons kusuke kweli va kha va tisa sweswo hambi ka leriya ra ve ri yini nhinge ku hembeli a ri kona so loko a nikisana tichomi ti kha ti hleka kwalayani sweswo swo ti hlekela ku antswatsi a zabe va so mhaka yini kasi va ta swi twa doctor loko se doctor va swi twa va hosta futhi va ku ta biwa yini ku ta biwa baby mama hi ku homboloka ka tichomi va kha va byi caca ku mina hi nkarhi wa mina a ni investi nkarhi wa mina tibukwini tidyondzweni ni dyondza that's why ni dokodela n'wina a mi teke nkarhi wa n'wina mi ya mi endla mavana so leswiya swona ni I felt bad because loko u teka nkarhi wa wena mi endla mavana mina ni teke nkarhi wa mina ni dyondza ni va dokodela ni feel bad because mi nga rivali ku n'wana loyi a nga kona la i n'wana wa munhu wa vona so like a ku na ku you can ndzi ku tshame ku mention-iwa mhaka medical aid until wa ku ve hi swona ra swona sweswo hi swona se ve Tebza xinghina xi ku angazi allegedly ve i fiki a wu lala timhaka to angazi na boyfriend ya yena ti-STI ni ku mina miri yi nga mhala mukoki miri yi nga mhala tranquility kunene ni mi bye tiyiso fane ni yo swi twa mina ene ni vuli ni ku allegedly ni nga mi tivi miri luya wa mfana a pfuta ve n'wanyana loyi i teve a fa hi ti-infection a rivaleliwa hi le wa jaha hi le hi nqambi leyi nqambi na yona kumbe xani na yo kumbe na yona nqambi a hi tivi kumbe xani mara swa tshunguleka sa swi easy va n'wi tshungula ndlwini sweswi se ivi swi leha ku body shamiwa like se ku katsa na swilo swa vo body shaming dokodela wa menshela leswaku vona va hakela subscription ka Virgin Active va sexy oh my god mara leswi swo va sexy leswi va nga vulaki wa ta rita loko phakata loku nga wena wa va ri bya hleva beauty lies where beauty lies where in the eye of the behold exactly ma swi vonangi sexy la sorry okay ta kona xivindze hi n'wina mara yeah se ivi va kokana hi ndlela leyo ivi loko se swi vi swi ya henhlanyana laha swi nga ze swi fika ka Recap FM panel ya Samantha Gaba very Recap FM va ri le Recap FM ma recap leswi nga humelela ka Gaza loko n'wina mi hosta sweswi milwa vona se va ya ka Recap FM va fika va recap va tlanga ti-voice note leti ti nga ta va recordini va hlela mhaka hi vona so laha kombisa ku Tebza ya kombisa ku mina na le ka music a ni sayinangi nchumu a ni sayinisiwangi nchumu a ni le ku kumeni ka nchumu na ku ni n'wi byela ku hi la ku performa swin'we Jay London wa ala a ku nkarhi a wu se fikelela va vitana DJ Jepa na ala se ni vi ni famba na ha swi tivi ku va yi hetise ku yini so I don't know ku now agreement i yini va ta performa swin'we
u ta kuma tiphesente to karhi ka tinsimu Okay. because she's there. Mara ni I loko don't ku know. endla ka music ne. Tinsimu i ra mani? A ku ri ra Jay London A ku ri featuring. Ra Jay London. Featuring. featuring yena mara ka tshama u kuma a no swi So ka mara two. agreement a ku ri ya njhani? A ni ku na karhi lowu kuma ku Ku hava a va nga ri na agreement, agreement va ya- vo rhwalana ku Yingisela. kata nga hi fambi studio. Exactly. A ni ku na leswaku mi kuma ku ma tsakisana mukumbeni mi tshama swin'we swa tinanuna. Mi so ku wata leswi u believer ku ri wata leswi u screamisaka swona ni loko wo nghena studio tla u ya ndla Macema ka sungula ko mi ri na vafana. loko va mbundlisana vanhu Mana tranquility. mina mina me I'm so I'm so sweswo swa manyala sweswo a ni zi hambi wo yi teka michini u veka To wena u la henhla njhani vumundzusi nga mbalanga swingwavila na mi swi tiku sweswo Hi ringi leyi. vhele na mina yimele micato hi ringi leyi hi ringi leyi henhla hi swin'wana ringi leyi n'wina vafana mi vonaku hambotisa lavelana ku nga vanhu va n'wina lavana endlani swin'wana swi hi ta landzele mikondo ya tinghwazi landlela mikona tinghwazi ni phakati ka loko swi ta kwa u hi phakata khale loko se va na ring ni phakati kunene swa hendzeni ve i cheating naswona just physical no contact no no hayi mi nga zimila kako axi va ta za va endla ku nghena ka mina kateko ni mara mina kateko ni mo mina kateko leswi a tshamisa swona ni vhele vanhu vo tala va believe ku ya jola ma vona a swi yo swi ndlisa ene ni tsundzuka ku na nkarhi wun'wanyani futhi ni tsundzuka ku na nkarhi wun'wanyana a va kha ku ve hayi hina nkata yesu ha n'wi tiva nkata yesu ha swi ta ku nkata yesu ni mara swi make sense na swi make sense mara va nga ta tswala n'wana wa jaha ku hata va mkon'wana wa vona like a swi make sense vhele mara ko va leswi a hi hanyisa xiswona campus and all that a ni bebula I think one thing Khomana about Gaza is mavoko. sweswo. One thing about Gaza, ta pima and Yeah. loko mi vonakala mi ri maybe too friendly. And most of the time vele loko mi nga disclose ku hi maxaka mi tshamisa sweswo va ta tshama kha tiva ku ku fana sweswi la donono leri ya munhu wa mina ni xi repost yo free KFC meal ka munhu loyi a tivaka ku ni randzana na mani van'wani va bi swona kwalaha mara loko ni hlana na yena ya hlamba lava ku donono mani swi tiku swa hloko ya tanda mina Lahla ka BBL. magaza ma delela heyi hayi mara yo loko mo swi langusanyanga na ku Nigeria byi nga dzuka so mara ni ku pfala liya ya inani ya doctor na inani I think doctor a va ti concentrate ka munhu wa vona ni yeah va nga lwi na vanhu van'wana yeah and I feel like relationship ya vona yo va yile ku vulavuriweni ngopfu sweswiwani hi mhaka ya ku yini hi mhaka ku she's a little bit older na Yeah. swin'wana na swin'wana leswi hi nga ta va hi kha hi swi vona for nkarhi wo leha sweswiwani because a hi voneni even na Blissboy na Makhadzani i swilo leswi nga ta swi kha swi humelela because hi swi vonele ka ti-male artists na Yeah. vona va rhandza na vanhu lava nga tsongo ka vona yeah so I don't think it's loko a vula loko a ha pfala ni laha va nga hlekisa go magaza lava ngo mara ku hluvulisa n'wana na rhongo swirhongo mi vula ku dokodela va rhangisa na rhongo mara and ni tsakisa ku yini mara ni doctor ti rhandzela munhu wa yona Yeah. ende swi ta vava vanhu vo tala hi mhaka ku ni nga xi realize ni vanhu a va tolovelangi ku rhandzana na vanhu lava kuma ku loko a ri n'wansati hi ya nga na mali ku tlula yeah lowun'wana se swa why because na vafana va chaka ku landza n'wansati loyi a nga na mali Yeah. ni nge lungu kuma ku amjolweni ni le vumbundlusaneni a tsa ha tirhi swihi as long mi va na conversation leyi nga na ku aka na ku matwisisi swi va kha swi make sense yeah a ni vanhu sweswi ve ri ku fanele ku va na standard u fanele u va na standard loko wena hola mali ya so swi ri u fanele u ya la and sometimes yaleyo a hi yo solution loko hele ta hetelela hi nga jolangi Ma- ta tekiwa loko swi ya hi sweswo mara vangani ka n'wanga na mali ve a hi kwenu hi nga ta kuma lava leyi van'wanyana hi ta van'wani mi ta fana mi ta kuma vo fana vo aka njojo yeah va ku dzahabli masiku hinkwawo van'wanyana xam hi yo fate ya kona hi ta fana hi hele na aka njojo swiri i wa vutlhanu mativa he ku vile na maphorisa dorobeni nkulu ra Pitori a Sunnyside sa matshale na ri konake evuhungaselweni bya donono aka ni jojo va ngo hi le 10+7 kumbe hi le 10+8-1 ya gaza a yi ri ku pfurheni na swi ya ri ku pfurheni na sweswi hi ku na ku vona post yin'wana yi nga tsariwa hi sesi gladys rihlampfu ya ku na picture
kuna picture ya munhu a ri ndzeni ka muti wo karhi okay a ba picture yi kombeta bazi baz we va ku na mina yi vonini yaleyo i se sidlede sihlava va nga tsala va ri va ri maheveheve va ri loyara hi vula step madaxa a hi yenini yi vonakile hala humulani kuma kwihi ka post leyin'wana va vulini mani ya a phalavurwa ti nga nghetele mozambique humulani namuntlha before ni ya khoto mundzuku ve ri la hi le cangeni liya yo famba hi khwiri so va vula ku kata Gagashi u yi humulani ku ri a ya titiyisa hi maka mundzuku ve ri kuna ve ri appearance so ku ri a va a ri na power ya le ngangeni kumbe a va a ri na swin'wanyana nga ta n'wi khomisa ku a hlamba hi swona ku loko a fika laya magistrate va ku swa ha ri kona kasi mara mi swi tivisa ku yini ku hi yona hi ku movha leyo yi tekiwe Hi le tlhelo, number plate mi sure ku hi yona liya nako sweswo swo tiyisa swo ni ya tiyela jaji ku a ta kota ku ni chava swa tirha mi ri yini na luya George a fa fambini luya kasi a va ha tirhi nani a fa fambi man se a va ha tirhi ti-facts ku leswi na leswi na ti-evidence sweswi se va fanele va tirha hi ani xitlhari phela mirhi ya tirha luya a fa fambini luya yeah manguta prophetess Omotoso u khomelwini mata u khomelwini na luya a hlamba aka ni Jojo na swikandali n'wina leswi swa le room 29 a hlamba me beyile lembe rin'wana mutini wa munhu kasi swikandali swa ya swi heriki buruku na xirhaki a khomka ku ana roko ku ri tikeni a jela takanana roko ya malawa ya so swa tirha swilo leswiwani van'wani swi ya hi ku munhu mi butshembi yini loko ri wo tshembi xikwembu ta khongela xikwembu ndzi tsetselele ivi mara a mi se twa ku nandzu i yini hi ku vanhu vo tihlalahlalela van'wani va tivulavula leswi va tivulavulaka swona mara swa mapelepele za swi twakala hi ku ni vona un'wanyani va kha va screenshot va ku a wu fambini va ri ku mina a ri na 1 million mara loko mi cheka malembe ma munhu loyi a vulavulaka hi yena laya ma hambana a va vulavula munhu loyi a nga na 42 years Gagashi u na mangani 36 swin'wanyani so i swilo swimbirhi swo hambana so van'wanyani va katsa leswiya swa lava nga khomiwa Captain Park yes N3 ku hala Durban aku hala Durban se loko luya mara u khomile hala mara mali ya yi koma ku khomiwa hala gatini ya hala Durban swin'wana so mara hi ku va lava ku swi za swi endla swi make sense va busy na ku u fa khomiwa ma swi vona ene tanani hi mi byela swin'wana hina hi mhaka ya Gaza va ta ku makelela xitorani xi fika xi ku fita xi fika xi ku tshama va teka xo magudungo hi sweswo ni gudungo phela na mbava loyi a va ku na vana a handle a nge se hlata va va ku ve vangani vanharhu a va ku a hi komi ene man busy mbundluzi mina busy kokwala mina mi ta mi nga swi twisisi family man mara luya a va n'wi hembeli luya a va n'wi hembeli loko hi ku luya loko mi la vona ku hi vula wihi famba mi ya vona episode leya evunangeni lowa malevhu ma kona hi yena hi vula ene mata a ndzini okay a hi telangi swona a ni la ku vula swona hayi a ni twi ku a mi ku mani mi la Jojo a ni twi ku ve u tshame okay a mi ku mi la Jojo hi ta swi vulavula kahle in private vana tihumu va matshika na manani tranquility ma boxi ve xikandali ve a ni izi a nga aka Jojo na swikandali kuna a hi tshikeni ma swi twa le ku phikeni a ta zaka kwala i ta nga handle ai sharp so Gaza yi se yi le ku leswi swa ku mindzuku va ta va ri busy na magegeci because ku vi na video leyi nga trenda vhele ku ri na munhu loyi a mbale jazi ma lava na ti-picture na ti-video loko a ri ka life ma khoma swo ma ku khomiwile vhele swin'wanyana swilo vo hlangana because Yeah. before a khomiwa I think he was live so hi ku maybe and a ri ku driveni obviously fa observe se va ri a swi file ku na vanhu va n'wi landzelelaka swi ku yini because and obviously you have to observe xo sungula ku a ri ku tirhiseni ka phone while driving so
u ta tshama a kha a languta and hambi u nga ri sweswo loko u drive u nga drive u langu u famba a wu cheki matlhelo a wu cheki mahlweni a wu cheki ndzhaku there is no way And obvious does I notice something hayi man. yes and ku na swin'wanyana munhu ku drivisa wrong and then u basa hi taku mara wo nghena ni Loko we u ya hala na yo u ya hala. Loko u jika so. mara tani Gaza xana swa fita ku vanhu va nga za celebrate because ku na lava va nga tsaka and that time they don't know the person a va n'wi tivisa luya ku i mani. Exactly. swo celebrate downfall ya munhu xona And one thing about ku khomiwa hambi aku khomi family member ya ka n'wina u ta swi vona ku it's not nice ku ri loko u hleketa mhaka yo kambe a nga ya jele kambe a nga tshama kambe beli va nga ka va nga n'wi nyiki swilo leswi swa stressana very much and u nga ka u nga swi naveleli ka munhu un'wana kha swi ta ku we a wu swi lavi na le ka n'wina ivi hi va na gavaza na mana swongani yo phuntisana na sweswi ka n'wina va gavaza hi phutisa ku tlherisa movha nga tlherisana wa n'wi vutisa nga ri mina swi tivi sesi wa wena ya Gaza mhaka yo yaleyo a movha wu tlhelini mara wa photisa ku a nga wu tlherisangi mosi ene no ani i khale vanhu va kha ku fa u tlherisa so wa za ku mo ni mi nyika leswi ni mi byela leswi mi lava ku twa ku swona hayi tlhelini. Oh mara u ri ku tlheliwa gavaza sesinyana wa tinyiko mhangwana a wu tlhelangi cause a ni swi tivi ne phela ma swi tiva ku ri va kona vanhu ne lava va nga hi tivi content creator yo karhi yeah va yi zondaku mara a ve tshama va tshama na yona street exactly I remember ni tshama ni kota lowu vanhu loko a no tivula le mhaka hi mina swi tiva ku ri vanhu vo tala va nga twisisi mhaka content ya mina and stuff and I don't care why I don't care I hardly go out mina ni munhu wo tshamela kaya so ku wena ti twisa ku yini hi mina I don't care on a serious note that one and vanhu vo tala they don't know me leswi mi nga ta swo ka social media i vula ku believe swona swa wena ma vona so every then va fika va hlangana na mina va fika va ku u hanya ku hambana na leswi swa ka social media so ni ku a ni fanele like i yini ku hambana ka kona cause mina na loyi a nga le ka social media leswi hi tendela for ku exactly and ka social media u komba leswi u lava ku vanhu va vona swona ntsundzuka siku rin'wanyana ka life yin'wana ya I was to Solomon Makama ni nghena laha ni kha hi vulavula jiwa ni ku nghena mhani va nga va ku yo ni mi xewetini mi ri xikolweni xin'wana hala kaya mi kha mi nghena kona a ni nghena Mahlahla a ni ya xikolweni xin'wana le Mahlahla ni mi xewetini mi hayele ku ya Gaza Bosch moko ni pfukile minjhani a ni khomekangi kahle and no what the way mina ti phungela loko ma vona ni ri lavo kata because ni va tolovelini ni ta va hayi panjapanja but once ni ya handle a ni mi tolovelangi no boyfriend miyela a ni nge rhasi no what the way like no loko the ri way wexe phe ko kota u vulavula swin'wana so ni twa nga ri vanhu vo tala lava kuma ku va zonda munhu va nga n'wi tivi ne swa hluphanyana swi ni visa ka posting ndzi posting n'wana last week ku na munhu un'wana a nga tirhi u kombe ku pfuniwa ne a ku n'wana wa yena wa vabya le xibedhlele so lava ku pfuna hi mali ya so a na mali aline mara mali liya ni nga ta yi tsandzeka se loko mina ni munhu loko ku na munhu a nga ta ni rhuketele ngopfu ku na level yin'wana loko ni fika ka yena na screenshot ni veka wa swi takataka mina munhu wo khongela ma vona na himba ka ta ni khongela mina ni vula swona ku loko munhu o za ku mina munhu wo khongela ma ntsala na vito laha ni khongela kataka ku swa mujolana swi famba kahle laveka lawo so ma swi vona ni so mali luya matani ta tlhela mi byela ku a vuli ku yini matata yini a fika ku ya a wu tswali u rivonia yini ma vona swo fana sweswa then later someone wa vabya ndzi swa And khale then- things swa and then hi karhi luwani ne ni xo ka ni tshama ni swi vula but a na ha ku luzekeliwa hi n'wana na munhu wa mina a hi ri ka fragile ka ndhawu yin'wana ya nghozi ngo ya ku sensitive place ya kwakwana ni nge ti ka social media mi postela swona ku endleke yini a va posta leswiya dana screenshot those things ni ya swi veka somewhere ivi a vuya fika la ku pfuna matone mara ni nga n'wi hlamulangi no fanele ku I'll get back to you ne mara ni tsundzuka ni ku ma vona vanhu van'wana ne va nga ku byeletela ku endla swo karhi hi leri a ni byeletela ku ni fanekele ni tswala n'wana ni nga ri hamba leyo hlayisa n'wana a ni ta yi kuma kwihi mara yena munhu yaloye a nge le ku a ri ku ni byeteleni now u le ku tsandzeka ku hlayisa n'wana wa yena xilo xivongo n'wana phe xa durha xa tika xa mara a yi ri mi nga tswali ku na tswalani a hi tswalini mara vana ni Loko se careful
vana ni careful hi nomo ni hey swo vhele ririmi Oh. ririmi mara ni khongela kun'wana loyi a holi shem Charles Africam ubuyehla ka we futhi. serious a ni swi vonangi Yeah. a ni swi vonangi Swa tiko. Swo famba swi tika hosi. Mata swa tivavela shem. a ni swi vonangi va ri ni endleni sweswi va rini Jojo. va ri ni endleni sweswi vana a ni yi vonangi va ri ni endleni sweswi tikinga ta wa ti heli Kambe va ta yini? Mara vo vuya va ta hambuluka hi wena no ta wa tshama va. Va tshama va. Mi lweyi ka snapbot lava. no I think hi 2022 ne ku na something xi nga humelela ivi ti kupana na ri munhu loyi rhandza ku reply ene mina a ni reply ni mara ni maka a ku ri for fun shem Yeah. mara u kuma ku loko ni reply laya u ta sala u nga ha vangi kahle mara vhele so ivi ni reply swa nga reply swona yeah so I think swi n'wi bimbile ngopfu that's why till today ne a nge holi so that's why mi kuma ku u ri a ya henyipa a yi heli ende no believe ku loko a endli peace na leswi nga swi vulavula a pela a holini a yi ta va hi nga ha ri kona la cause mina ni hundzi khale ma yi ta 3 years ago mara khale yeah I khale. so if ku na n'wana wena ni nga ku vavisa khoma screen ni hola ku na swi tshika kusukela namuntlha. hindini hi Ni tekini humi ka hi swona. lovola hi cata hi vana mavoko no and one thing xilo lexi borhaku i munhu loyi a endlaku something mara hi loko xo endleliwa yena a nga swi lavi munhu a nga ta fika a commenta swilo swo ka swi nga twali ka post ya wena a nga ku tivi personal mi se tshama mi hlangana o sungula ku ku vona a fika a commenta swin'wana se u heta ku okay u ya ka akhawunti ya yena u fika a langusa swin'wanyana u ku alright na u ya commenta swin'wana ivi swi n'wi vava la mbilwini I vanhu vo tala sweswo ni swi vona ka ti-post to tala ta xama la fika ka comment la xi tsavula wun'we xi ba Tsavula one. comebank wa hemba ta xi dema ku sorry n'wana mhani yaleyo picture delitani xa crash out lexiya so I think ne i xin'wana xa ku ka vanhu va gaza hi tsongo ngopfu hi ku ya hi vanhu na le ka social media siku rin'wana u ta need help ku nga va ku nga ri hi help ya mali ku nga va ku nga ri hi help ya swin'wana mina ni believe ka sweswiya yeah a ku na ku munhu a nga pfuni nchumu yeah ku hava ku hava sweswo so as a gaza a fa hi nga zi a vana if ku na ku a vana a vana ni xin'wina hina hi kona kwalaho problem na yo gaza yi toxic yo gaza yi toxic swinene ene vana lero u kuma ku va ku phusha or u kuma ku va ku sungula va va kha commenta something ivi u miyela u huma ka swoko okay it's fine se u heta u fika ka point yin'wana u ku hayi enough is enough u crasha out loko u crasha out hi vulini wa penga a nga ka ende mataloko mi vula sweswo mi tshama mi ceca vanhu va ka joseph n'wini va khosanga va caci ngopfu heyi itwa ku swo va nga va mi endli kahle ku va nwisi na mati ma xikhova ene na ye disambeya ku a ri kaya u nwini na ye hi le thangini rin'wana mi no xava mati mataka mana nga dlaya a hoxa xikhova i kumba luya u tshama tlhelo ka thangi mi tshama mi ya ka josepha papa va va tsonga josepha hoyi ka tiko ka Josepha loyi hayi hi swona loko wo za ku ka mukhombani hi le kusuhi hi swona hi swona i ye mdlayo mdlawa xikhova swimbirhi hayi xin'we swimbirhi ambe kupela yini vanhu a va mi endli wo hlama loko u nwa mati ku u nwa risiva u twa risema leriya wa ri ta risema leriya risava na ri vona loko huma risiva ku ri piku hayi ka hayi lo mntu wa room oh guys so okay a ku ri xi nga mi kwatisa kasi nkarhi luwa a ku endlekini I think a ku na divorce ne swilo leswiyani n'wini a ni vulavula mata ka borha ka josepha ku ha mati ku ha patu ku ha yini ene mata loko mi ku hapatu ne mi vula swona loko ni tshama ni ka ni teka kurumba luya ni loko hi fane ni kuma ku patu ku hava mata ni byela va yisa lavaka ni ku chika n'wina a tlakula movha le mahlweni mi ni tlakula hi tlakula movha hi kota ku hina ku ri na kova la xikarhi laha wa xikontiri mini la rona hi mhaka loko ku na mpfula n'wini a ku hindzeki patu leriya loko ku
ri ra pavement so ri nga ta hi jiwa ri te hi jiwa leriya matande va khurhela vhiki leri nga hela phe n'hwini problem kaya va ka Tuesday. Joseph ni va ka Joseph swi lava ti khoma mina hambi ku na va nga pavement tiseli upatu ra pavement ni because na n'wina ma tikhomela man'we va ka Joseph am wrong na ro Va patu endli leri ya pavement. n'wina pheri Ah. famba hi le switandini va endli pavement loko va endla pavement ka makhelwani hi twa ku ri ya pavement nampundzu patu nga ra pavement se yi le mutini njhani vo tsakula switina va ya swo rhwala phefakaya switina ma vusiku hinkwabyo nakona phela pavement a va yi vekanga ka the main road leyi a yi tirhisa voyo endla rin'wanyana patu a xikarhi ka switandi ri jika ri va hi ndlela yin'wana ya complicated ni mani and ngiselani xin'wana hayi a va yima nyama ya disturb n'wini ende ku hana network ka Joseph mata siku lera ni nga ta mina ni loko ni ta ka Joseph ni loko ni ta ka Joseph ni twa lava a yi rhangi na jika ndhuneni andhuneni fo ya tsarisa ku nga za boxa kasi ka ya fonela hi ni fana seven na register network swa le ndhuneni nga ma swi hindzeleta a ni hembi mara Yi kona network mara a yi yona tisi, network yi kona network. sometimes yi fika yi va problem mara I think sweswiwani va nga va lunghisini yi va yi lunghisini mara ku na minkarhi liya yo ka maphophe na madzimu ku hana a yi khomi hambi ba yin'we a yi khomi okay yimani yimani kambe tiko ra jiroko ri maphophe okay mapop ya vulavulani tala na tiruti valwela ku ri tower tower or antenna yi fane ya tshama ka jaratini swi pfuna ku yini yisa hi mhaka Wa ya ku hakeliwa. loko antenna yi tshama mutini wa wena ma va yi hakela hakela muthelo ka wena so ivi hosi a yi ti haleni ivi tindhuna ti vana mina hi laha maswaku mhaka ya byela ya ya mahlweni so vudya bya mahlweni mara guys ne tata diroka hlamusela xavo xitori mara xitori xi lexi mi xitori lexi mi tivaka xona i ku tata diroka i ku loko va ya kaya va endlela ku n'hweti sa jik ta vona mi nga va foneli va kuha network a swi ri ntiyiso va wu kumini namuntlha ti-side chick no so allegedly mo network. ku allegedly ku va nga swi teke a enhlokweni mhaka na network ndhuna nghena kwi ka network a nga hembi mizalo ya ku na ti-allergy ta nchumu la munhu wa swi ta ku tumbela yi so guys, aho vaka maphophe argumenting. vaka maphophe na vaka Joseph ni tsamana hansi mi vulavula kahle kahle mi lava yini lexi mi lavaka mi la so a network ku na ku yi dzimiwa or kanjhani? patwini mi Va nga yi dzimi patwini. va kwatini va yi tisa ka hina hansi swa fana na n'wi vula muthelo Eish, a mi nge laha muthelo eh. no hi it's okay it's fine Hi, guys. u nga twa ku na swin'wana swi lava ku tengiwa fere va ya pfuxa ndhuna mutini yi tlele swimitanini swa vanhu Yeah, no. So I guess mhaka helela ka maphophe na le ka Joseph. Lewani yi lava la ka tatana Nombelani leyi na yi fa ya leyi na xixenge na tatana Xixenge ya yi tengiwa kahle ku kinga i yini tanihileswi nga kuma n'wana wa ndhuna u ta representa tiko kwalaya kumbe ku nga and ivi mukoki u ta representa vaakatiko a va ntlhanu ni vona va vuli makhele ku nu mara mirhomo mi ri khone na makhele kasi wena xitsonga u dyondzile wena mara va ri xisalawo swi salawo sukile u nga sala he vanna wahala u tshama kwalaya ka Josepha waha maromula vanhu kumbe wa makhele sorry guys loko loko ka ku khosa i maka Joseph so vaka Joseph lava ta tanga ximuti lava ka Joseph hinkwavo yeah because na yo khosa a yo va right because hi un'wana vanhu va nga dlaya xikhova va chela matini so na yena ti-problem ta yona i khale ni kombe ku rivaleliwa a ko a tala fasunula hembela ku no heta oh Khele sweswi. mani dore na problem ku tshama ku va
na audio nga tshama yi trenda ne ya mfundhisi wo mundlusa vanhu kerekeni ivi leyi yi commenta ku tala mfundhisi va yi ku nje a hi mfundhisi mani yi va commenta ku tala mfundhisi wun'wana ivi mfundhisi laha yi va ri commenta kwala mara swi va mundzukela Kuna problem kahle no. Okay. Meaning ku. Amukariona swa ku mfundhisi business xitoko xa le kerekeni. Leswi a swi dumisa ma tiva n'wina ni. Xifuva mabokisi muno. Xifuva xi rewe dog. Bye. No. N'we ku mfundhisi lava va nga ta tlhela ni vuye futhi mara leswi a swi dumisa swona i ku va mbundlise a swi dumi ku ve vona marhambu hala ka n'wana marhambu hala ka ve va nyimbisi mani na n'wana allegedly se kuza n'wina No. kuza n'wina mfike mina a swi dumi ku va hlase vana Liya yi nga tshama yi trenda ka hambi n'hweti leyi nga hela hambi yi mfundhisi leyi u yi vona ku yi in love sweswiwa ka Facebook ka TikTok yi ba content yin'wana ya mujolo u yi cheka akhawunti ya girlfriend ya ku ve Peace Lay hey i la marhandzu Peace Lay was like queen no wa like yan a ni swi tikuma kwi not Miss hayi Miss Lay ta cheka yi le marhandzwini man'we ene na yona liyani phela allegedly a va ku na yona business ya so a va ku yi fayita hi muti loko ku ri kari ku na mimiti leya yo vakhegula va kona vatsongo mara ko va ku yi ba kokwani yi ba mhani yi ba n'wana yi ba tikulu ku xitiko xinduhu a yi mbundlisa mutiko byelani mina no Carol hi non karre guys hiyo tin'wana i famba guys ngana za hi boxa tin'wana to tala swileha swo vhela nga za va hi suwa relax hina loyara hina a wo jamka mahara asa mini chuwini ku phela na chumu kona mkhukhu wa le tonani mona podcast leyi podcast leyi yona yi ri yoxe ne yi nga na loyara podcast leyi yona yi ri yoxe ne yi nga subscribers to tala podcast leyi yona yi ri yoxe ka gaza yi nga wina ti-award podcast leyi yona yi ri yoxe ne yi nga xaviku ti-likes podcast leyi yona yi ri yoxe ne yi nga advertiseku hi mali leswaku mi kuma ku ri loko mi vona ti-post ta ka TikTok na ti-likes and stuff swa fambelana leswi nga kwini swi nga hala a wu kuma hala ku na 26,000 likes hala wani ku na 45 views no it's not like that episode ta kona kuma ku page ri na 200k subscribers mara episode yi na 43 views imagine so for the 3 views no it's okay guys loko hi ti bela mavoko hi podcast leya hina leyi Yeah. mi ti leswi byo dyela bya mampela yes hallelujah mata loko mi ku yi la dyambyini laya Ya vangama. Nadiroka 3 times graduate yes liya na loyi i mprofeta hi na hinkwaswo laha prophet sniper hi na hinkwaswo mo chusa ku milayini ka n'wina lavaya va nga tshama laha hansi laha nganga lavaya mata papa ni na tinkingha tin'wana a ni ku kumbe loko mo marhambu nyana luya la ka heta ku haxa marhambu a xava yena ku rhanga ku chema ku yo ku endla yini n'wananga tadirako mi ya ka mprofeta ne dyela tikhonga leswi ti ku ya u swi vo ku ya diku ka ha ta tika No, guys, MW, the 12th of September. Yes, 12th 12th September. October, Kalikombo Fun Day. Yeah. Kalanga Productions. And then, the 19th of December, gonna event about Kalajani. General Muska, Dr. Josh Riman. Dr. Josh The legend Riman, there. the legend. va swi vona kwalano hayi ka ti-legend Yeah, the legend. Yeah, ta va hi ri ku hala ya Yeah. nele Northwest I'm ku ti Northwest a ni ku tivi Mi ta ku tiva. Tshama na hina mi ta Let's mi ni rhandza byona chill. leswi u byela byona bya mapela ene a hi byo lebyi u fane nana a byona bya Mara ku loko rhanga loko va tisa nyanyuka vumbundzuki hasiya hi ta ku siya longi na mazaza kasi
faneke ku hasiya u pakela bege hayi ho let's byela hi ku lava u hetini loko wo loko ngo rhamba kwihi yo fika ku a swi nge endli Make sure. ulakile mazaza u pikire simu ro karhi u ta sala hey Inga swi phesena. Kuna lwa ka masala ni. wo sa wa takala vusiku hinkwabyo u ri busy cheka ti-status ku va hi ta blue fourteen bye bye Hayi ka. Timani mara mga nguntaselo wa so. Timani. Mintimbaselo wa so mara. bye bye Dora